Muyumbe wa kiliombunge cha Mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya ni wakulia gavana wa kaunti ya Masaku na Tongo angialasa kuwe mongele kithito cha kuthukuma NND aiweta kana NND ni maendeleo kuteta yulo wa uthukumi utemwelu na kukosa maendeleo netina wokwithu wa maminita kunenga na mapata mokwe Atongoi Kawaya ane na kindi ni wandambuka ya isio sikibathukanio maondoni kana kubingwa mulati wa unyaicha wa stima kwe NND isio ni siandoane ukamba wa Mwala Dan. Mumungo wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka ndanena ibina nla watambuka isio ni sikibethukanio ila siembio ni ukamba wa Mwala kuthuima undu unaicha wa stima wende na utwaiwe isio ni siandoane ni wakuli Atongo yonthe alasa kuwe evu gavana wa kaunti ino Masaku mathukume NND nikenda kwikithia mabata onthe nimeanigwa ndagwetekana nthini wa ndambuka ithi ciake cia kuisya maundu ma stima NND nimethitwo maikaga yulwa mawonzu ala maende na kusiwa na muno uthukumini wa serikali ya kaunti ya Masaku. Kindu kila pale draw line ti demokrasia ya kwetia nundu ni lazima kila mundu etikivela nundu nethi kila bandu nganema mabata ngasaniwa kakulia ndi kwa muli lokana tuyando karibu mwanza na ana alame kasakwe be ona kiuno hiyo mongolia wabina waje ela mongolia kiu wewe mweze lakini ebinda yogoza usakwani mwendo Masakuwa nundu no kama amya waiba Kawaya yake stima kalenga Yue sene tuenda siasa situ tuibandie banini. Tweke wewe tu changia badai. Mundu eka ke wane wende na kwika ate kwika kewe up you again. So nundu ni ngwita mawuya maingi muno. Na adikira bandu ne kulwa mabata onde. Ena neni abandu bangi na governor wewe ameona tangu manene anae. But I was actually telling them the truth. Nundu ndiye ndio ukulwa sindu sionde we ndo Masakwe mundu akebanda enda ukulwa ati yekebela no se musala ndikupuma mawe yaombe mundu na maana hiyo tukura we kana tivo lakini ndio matotomia musala mekata ange matendea na yu wewe maiki kita metali katangala na yake Kawaya kuoni wewe wegiali ndio maithukume mawe yamo dina kulilia the other day governor kuliaye indi undu wenu wa public participation kile winda iwa uyamo kukula we muendata kila mwaka iwa mbone kukula ndio munenga na mabata mwaka udio kila mwaka ni muendata ayi nelo bamu yaje bayo ndo ayepa ndini wandambuka ya uthuima unaicha wa stima undu wende na utwaiwe isio ni sikibethukanio bala wakomana na NND isio ni cia ngomano kwa mutava undu mwana utithine wala NND asuma kathie tambizi mwikuranja ndini wa isizo ya keli mande na unaye kiwa stima isio ni cionthe nikenda NND mavikiwe kiwa tubyako nga 60 na stima no ikwekwata no ikwekewa na ando baka kwata na tunyembeza toka umya sikaleka tunekewa na asadi Choko za kweli. Tunayo kweli. Choko za kweli. Na mheshimiwa nononi abeba elu ko tuikia stima ko kwitu nondo maundu mabuku meke ka kwe kibindu tiwa. Daniel Munkela, Mutongo TV, kuma ba kaunti ni ya Masaku.